bobica. Njezin dan kada počinje, osmijeh nebo putuje, zabava započinje i daleko se čuje. Svira pjesmica u zemlji jagoda, to nas zove naša prijateljica. Njezin dan kada počinje, osmijeh nebo putuje, zabava započinje. Kreni jer čeka te jagodica, bobica. Trebali bi ovo ponoviti sutra s ostalim curama. Da, tako je mirno, tako tiho, tako... Fuj! Narančice, što je bilo? Nešto mi je dodirnulo stopalo, jegulja, morsko čudovište! Možda vodena biljka, ha? Što je to? Mala ribica! Baš je nekakav sladak. Sladak? Zar to nisu najslađi, najbucmastiji obraščići koji si ikad vidjela? Hej, maleni! Slatkice! Pokić! Nemoj se bojati, jesi li sam? Premalen si da bi bio sam. O, jedničak mali. Sigurna sam da je s njim sve u redu i... što to radiš? Vodim ga kući. Ali... Netko se mora brinuti o njemu. Bog maleni, sam sad na svijetu. Dođi, ribica. Narančice, čekaj. Dođi. Ma neću ti ništa. Nemoj se bojati. Narančice, poslušaj me, može? Slušam, ali pobjeći će mi. Točka. Molim te samo da malo razmisliš. Možda je sada malen i sladak, ali narasće i možda se nećeš o njemu moći brinuti. Ne brini, jagodice. Pa ti uvijek kažeš, iako smo sićušne, uvijek možemo činiti velike stvari. Mislim, netko se mora brinuti o njemu. Hej, gdje je? Vidiš? On želi ići kući sa mnom. Zvaćeš se... Bučo. Bučo? Pa izgleda kao Bučo. Izgleda kao nevolja, makar je sladak. Ali odluka je tvoja, Narančice. Ma da, jagodice, zar mi ne vjeruješ? Naravno, ali... Pa dokazat ću ti. Ova ribica će imati najbolju brigu od bilo koje druge ribice na svijetu. Hranit ću te i čitat ću ti svaku večer. Jedva čekam da ti pročitam svoje omiljene priče. Kod mene ćeš biti na sigurnom. Imat ćeš svoju sobu, hoću reći akvarij, i bit će nam super. Kako se zove? Srećko. Jesi li ikad čula slađe ime za ribu? Srećko? Gdje je, Narančice? O, sladak je! Bog Mona Limona! Bog Šljivice! Bog Dvina! Bog Mona Limona! O, kako je medeni! Gdje ti riba? Možeš je zvati Biba! Ili Šiba! Ili Ziba! Zove se Teo! Zar se ne zove Srećko? Odlično ime! Može se ponositi njime! Pogledajte što sam ga naučila! Joj, meni, Teo! U ova 2 dana
si se udvostručio. Evo ti ribice. Bravo, ribice. Ako ti ova kuharica ne odgovara, imam jednu sa slikama. Obožavam one sa slikama. Tina Kupina? Bok jagodice, jesi li vidjela Tinu Kupinu? Evo me, tu sam. Brzo, Teo je bolestan. Trebaju mi knjige o njezi riba, ribljim bolestima, ribljim lijekovima i liječenju. Ne, što mu je? A koji su simptomi? Pa, ima izrasline. Jako mi je žao, Teo. Ne znam gdje sam pogriješila. Pokušala sam mu dati sve što ribi treba. Znam da jesi. Sve što riba želi. Znam da jesi. Sve što riba... Ali to nije riba. To je punoglavac. Punoglavac? Što je to? To je beba. Žaba. Teo je riba. Teo je žaba. Teo je žaba? Pa, postaće. Uskoro. Narast će mu ruke i noge i izgubit će rep. Taj se proces zove metamorfoza. Znači da nije bolestan. Ali bilo bi najbolje da ga vratiš u potok, ha? Potok? Neću ga vratiti u potok. Obećala sam da ću se brinuti o njemu. Ali tada si mislila da je riba. To je samo... Pa, zar nije žaba ipak malo pretežak zadatak? Neću mu okrenuti leđa samo zato što je... promijenio vrstu. On, Teo, nije kriv ako je žaba. Dobro, spremna? I diži! Eto ga, ovo je prednja strana. Prednja strana čega, Dvina? Nisam ti pokazala. Nisi vidjela? Dođi bliže. Ovo je super! Znam. Nemaš riječi? Genijalno! Možda nevjerojatno! Fascinantno po posljednjoj modi! Znaš, narančica me angažirala kao modnog dizajnera. Dizajniram svu odjeću za nju i Tea. Sljedeći tjedan idu na paradu i natjecanje u skokovima, a oboje će nositi Dvininu žablju kolekciju. Narančica kaže da će to biti odlična reklama. Znaš, možda ću, vjerojatno, nadam se, možda znaš, lansirati vlastitu liniju za kućne ljubimce do sljedeće jeseni. Aha. Molim te, budi miran. Ne mogu ti vezati mašnu. Smiri se. Ne, šampon se ne pije. Brzo, zatvorite vrata. Obići će. Narančica misli da ću dobro zaraditi na njezi kućnih ljubimaca. A sada malo parfema. Pravi je smrdljivko. Čekaj, samo malo. O ne, pobjegao je! Teo! Žao mi je, narančica, bio je savršeno dobar, a onda ga je nešto uplašilo. Možda mu se ne sviđa miris lavande. Možda mu se ne sviđa mašna. Možda mu se ne sviđa boja. Ili možda žabe ne nose mašne. Narančice, znaš, mislim da žabe ne vole kad ih se kupa ili oblači. Možda bi bilo najbolje da ga pustiš u divljinu. Da ga pustim? Samog? Ne, puno mu je bolje sa mnom. Ajde, idemo, Teo. Hvala, Mona Limona, sutra ću ti ga opet dovesti, dobro? Porazgovarat ću ja s njim i bit će puno pristojniji, vidjet ćeš. Jedva čekam. Kakav
je to zvuk? To sigurno nije moj želudac. Vjerujemo ti. Imam osjećaj da znam što bi to moglo biti. O ne, Teo, opet krekećeš po noći. A kako ćemo mi zaspati? Možda je kreketanje faza i proći će ga. To je vjerojatno jedina stvar koja ga neće proći. Gdje je narančica? Spava, umorilo ju je naganjanje Teja. Ajde, cure, smislimo način na koji ćemo ga uspavati. Toplo mlijeko? A ne, to ne. A dekica? Ne, nema veze. Uspavanka? Čekaj, što si rekla? Pa, uspavanka? Da pjevamo uspavanku žabi. Sviđa mi se! Dobra! Oči svoje sklopiti i na počinak pođi. Snivaj sad, žabice, noćas snivaj slatke sne. Što? Jel? Idemo. Vraćam se za 5 minuta. Čini se kao da je prošlo 5 sati. A gdje bi mogla biti? Trebaju mi žarulje za moje svjetiljke. Još je zatvoreno, ha? Ni jučer nije radila. Želim naslikati ovaj krasan tulipan na livadi, a nemam kistola. Pa, čini se da ću morati napraviti skulpturu tulipana. Joj, da bar meni možeš napraviti skulpturu žarulje. Pazite da ovaj kraj ostane dovoljno plitak kako bi Teo mogao izaći. Ne želim da se ozlijedi skačući iz bazena. Narančice, što tu radiš? Gradim bazen za Tea. Jel da je super? Narančica mi je obećala da ga mogu koristiti za satove baleta na vodi. Pa, moram priznati, narančice, jako se trudiš oko žabe. Najviše što mogu. I onda, kad je gospođa Bobić vidjela da su mačići odmotali njezinu vunu... Oprostite, dobili ste Jagodica kafe, kako vam mogu pomoći? Jagodica ovdje. Joj. Da, odmah, princezo Bobić. Samo sam se okrenula i pogledaj što sam našla. Naš jagomlin je uništen. Pa pogledaj samo. Jako mi je žao, princezo Bobić, razgovarat ću s narančicom. Hvala ti, Jagodice. I nježno dižemo lijevu ruku. Molim vas, ovo je balet na vodi, a ne cijepanje drva. A sada, polako i elegantno, želim da... Pazite! Joj, jeste li svi dobro? Dobro sam. Da, ja. O, Jagodice! Narančica mi je obećala da mogu koristiti bazen, ali Teo prekine svaki moj sat. Razgovarat ću s njom, obećajem. O, Jagodice! Ovo je grozno! Mislim, ja ne znam što bih rekla. Što je bilo, Dvina? Što se dogodilo? Ljuta sam! Pa vidim da jesi. A što te naljutilo? Moje šivanje! Cijela kolekcija! Sve... Tvoja žablja kolekcija. A probat ću pogoditi, Teu se ne sviđa. Ne!
Narančice, što je bilo? Teo! On je nestao! Ne brini, svi ga traže. Sigurna sam da će ga Bobiću ubrzo naći. Nije mogao daleko otići. Napravila sam sve što sam mogla za njega. Hladila sam ga kad mu je bilo vruće. Kupala sam ga, štitila, čitala mu. Niti jedna žaba nije toliko bila voljena. A on je pobjegao. Narančice, našla sam tvoju žabu. Gle, gore! Teo! Što radiš tamo gore? S mjesta siđi! Gle ga, sam spava. Ja ću ga probuditi! Mislim da to nije baš najbolja ideja. Halo! Probudi se, žabo! Za žabom! Mislim da moramo razgovarati. Narančice, svi te poznaju kao dragu i pažljivu osobu. Ali mislim da si možda bila malo previše pažljiva prema Teu, pa si zaboravila na sve ostale. Kako bih mogla zaboraviti? Vi ste moji prijatelji, moji jako dobri prijatelji. Hoću reći, Teo je uzrokovao male probleme i... Ali to nije radio namjerno. Znam, ali biti odgovoran za kućnog ljubimca znači biti odgovoran i za sve probleme koje on uzrokuje. Jer kućni ljubimci to ne rade namjerno. Znam, moram naučiti biti odgovornija za Tea. Ali dajem sve od sebe. Što još mogu napraviti? Pa, možda je najbolje što možeš napraviti za Tea ne brinuti se za njega. Kako to misliš? Narančice, nisam sigurna da je Teu mjesto ovdje. Jagodice, pruži mu, molim te, odnosno meni još jednu priliku. Obećajem da više nikad neću uzrokovati probleme nikome u Jagositnom gradu. Ali kako? Vidjet ćeš, naučit ću ga. Rekla si da iako smo sićušne, možemo učiniti velike stvari. I znam da ja to mogu. Od sada ću biti puno odgovornija. Pa... Ovdje nikada nije bilo tako čisto i uredno. Htjela sam se iskupiti za to što ti je Teo pojeo kolekciju. Hvala ti, narančice. Stvarno, znači više neće. Obećajem da Teo više neće ometati tvoje satove. Hvala ti, narančice. Nadam se da će se Bobićima svidjeti i da ćemo se iskupiti za sve probleme. Nije ti ovo baš neka fora, ha, maleni? Da. O, bok, jagodice! Bok, narančice, došla sam ti reći da su svi jako sretni što si im se ispričala za te ove nepodopštine. Sve je opet po starom u Jagositnom gradu.
O, baš lijepo. Znam da je bilo teško, ali htjela si napraviti sve najbolje za Tea. A sada bi trebala napraviti nešto još teže. Može! Sve ću napraviti za Tea. Reci, što je to još teže od svega što sam napravila do sad? Mislim, to su bile velike stvari. Što ima veće od toga? Pustiti ga. O, jagodice. Nekad su najveće stvari koje trebamo napraviti stvari koje niti ne vidimo. Evo nas. Hoće on misliti da ga ja više ne volim. O, jagodice, bojim se. O, Teo, znam da je ovo teško, budi prava žaba. Ah! Nije rekao ni Bog. Ali jesi li vidjela kako je bio sretan? Jesam i nije bio samo sretan, bio je najsretniji ikad. Jagodice, i ja sam sretna. Jesi za piknik? To je jako dobra ideja.